Mugaragu ifite abakinnyi bakomeye cyane bose turabazi bakurikira amashampiyona atandukanye i Burayi ariko ni ikipe byibuze ikina gute yubaka buryo bw'imikinire yabo gute ni ikipe nyine yo kwitondera mu bihe bice bitandukanye by'ikibuga. Icya mbere tubabwire ko ni ikipe ubu ngubu ifite directeur technique wayo guhera muri 20 ni uvuga ngo amaze imyaka igera kuri 4 uno mugabo witwa Steve akaba ari Augustin Owen amaze imyaka 4 ari directeur technique ni ikipe ya Nigeria. Hanyuma ni umugabo aganira n'ibitangazamakuru byo muri Nigeria mbere yuko anakora n'ikiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo. We yarabanje arabwira ngo ikintu cya mbere bunishimira kuva imyaka 4 maze ndimo ndakora akazi ko kwa direction technique muri Nigeria. Nigeria ifite karite y'abakinnyi guhera mu izamu kugera imbere beza nkuko rigane bavuga babakinnyi tuvuga abeza bari gukina ku mugabane w'Uburayi cyase mu shampiyona akomeye. Aravuga ngo hejuru y'izo karite n'abakinnyi bose bafite ubushobozi bw'uko bakina style y'umukino iyo ari yo yose wabashyira muri formation ukayibahinduriraho mu mukino umwe formation zigera kuri 3 zose bakabasha kugira gute kwiyadawuta. Icyo ni cyo mbere yabanje kuvuga. Ubwo ahita komoza ku ruhande rw'u Rwanda rw'ikipe yaravuga ngo nkurikije uko ikipe y'u Rwanda ikina isa n'iyugarira cyane twe mu gukina kwacu n'uwe tugomba kubanza kugendera kuri uwo mukino wa opponent tukabanza. Banavuze ko yari kumwe na Trust William Ekongo ikintu bahurijeho baravuze ngo u Rwanda cyo turuziho nuko muri no minsi rufite forume ruvuga ngo uretse forume uburyo bwa bw'imikinire yowe yavuze ko agomba kubanza guha iyo respect kubanza kureka ubwo buryo bw'imikinire u Rwanda rukabwe exposa. Hanyuma kuko yavuze ko we afite uburyo butatu ashobora guhindura mu mukino umwe abakinnyi bumvamo akaba yabuhindura. So ku ikipe y'igihugu ya Nigeria ubwo ni formation uri kuvuga no uburyo apanga abakinnyi bakagira inshingano bijyanye hanyuma role zikaza kugenda zihinduka kuko nuvuga ngo ubundi nko kuri Benin yakinnye tactical formation ya 4-3 yari 3-4 gukoresha abadefenseri batatu agakoresha abane hagati na batatu bataka. Icyo gice yashakaga niki Benin ni ikipe ifite hagati hakomeye, niyo mpamvu nawe mu buryo bwo gukina yabanje afunga hagati bakina je iri compact ifunze iri hagati hanyuma agakoresha impande kandi agakina kubyitwa je rapide. Ntabwo yakoresha uburyo bwa attaque passe ngo kubanza kubaka ngo abanze ategereze Benin yari recuperation passe imwe ebyiri bakahita bafungura ikibuga imipira yihuta kuko Ademola Lookman habe Chukwueze bose n'abakinnyi yihuta kandi banaderanja. Ubwo iyo niyo game approach yakoresha kuri Benin attaque rapide attaque rapide ntabwo bakoze iyo uvuze attaque rapide atandukana n'ama contre attaque agatandukana n'ama attaque place attaque kuri Guardiola kina papa de passe twinshi neza kwizamu. Contre attaque ni igihe mutarengeje amasegonda 7 kandi ntimurenze burya passe enye ni tegeko yo zirenze passe enye ntitwa contre attaque ubirenze amasegonda 7 ntitwa contre attaque. Attaque rapide kindi kandi na passe keshanu mugakoresha n'amasegonda 10 ugahita mutsindira mwongereho kuri contre attaque yitwa contre attaque iyo mwe mufite umupira mugiye kwataka mufite sirinombre umubare wanyu waruse uwo aba defender yo niyo yitwa contre attaque. Kuko ibyo nabyo attaque rapide na attaque na contre attaque barabitiranye iba contre attaque iyo mwe mugiye gutsinda umubare wanyu uri kuruta uwa adversaire. So arakina rero ubwo rero kuri Benin we icyo yari yakoresheje nicyo cyo vuga ngo gukina hagati akashyira abakinnyi benshi hanyuma agacunyira kuri je rapide. Uno munsi rero igihari kubera ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo no kurikije no kuri match ya Libya umutozi byakina akina ikintu cyitwa block bar kubanza gukina inyuma adversaire ukamuhamagara akaza ariko ukamwima espace zo kwinjira muri box yawe hanyuma wowe kaza nayo kugira gute gucungira kuri iyo mipira yihuse ibyo twavuga ibyo bavugaga je iri rapide hanyuma bishobora no kubyaramo ama contre attaque kubera ko adversaire wamuritse akaza iwawe hanyuma ukaba none ukereye abo bakinnyi baza kugenda. Uburyo bw'imikiniro bw'ikipe ya Nigeria iza kuza gukoresha umutoza araza gukoresha uburyo kugira gute kubanza gukora ibyitwa attaque press. Uno munsi ntabwo ari buze gukina kuri je rapide arakora attaque press kugira ngo rwa rukuta rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikinira inyuma ashake ama espace
imyanya abakinnyi baza kuba barimo barakinamo cyane cyane ko mu mpinduka uko yakinnye kuri Bene umuntu wenyine uza kuza kuvamo dukurikije uko ikipe yiteguye n'imyitozo n'ibyo umuntu abona asoma mu binyamakuru ni Boniface wenyine kuri atake uza kuvamo hakajyamo Victor Osimhen arayigurisha kuri babandi abadefenseri batatu ubwo barimo Calvin Bassey. icyo ntekereza ku bakinnyi bashobora kubanzamo ubundi Nigeria igikina mu buryo bubiri. Ejo nari yahisemo gukina gatatu kane gatatu. Iyo byahindutse akina 4-2-3-1 nibwo usanga rimwe na rimwe muri mediane ya batatu ibirimo Iwobi Ndidi ndetse akazanamo n'ubita Frank Onyeka yakinira Brentford ariko ngo atizwa muri Augsburg mu Budage, ariko kuko byamuhiriye ibingibi yakinnye ejo bya 3-4-3 tegeza ko ariko ari buze kuyigarura. Impinduka ntekereza ko ishobora kuba muri equipe y'u Nigeria ni impinduka imwe gusa ya Victor Osimhen ushobora gusiga Boniface, ariko rero ntibyantungura agaruye ya system isanzwe yabo ya 4-2-3-1 akabazanamo Frank Onyeka kuko ameze neza ari umukaseri mwiza cyane, nuko akoresha aba holding midfielders babiri birashoboka kuko ari hanze ari away buryo uri away ambitious zirahinduka utekereza ko peut-être ushobora gutungurwa arabizi ko u Rwanda ruyoboye itsinda rya qualification za mondial amutse agize igihunga nuko yakina ariko aramuterekwe peut-être yabandu kuri Bene yisabira amasoma Wilfried Ndindi yisabira amasoma ariho abantu bashobora kuvuga ko physical ashobora kuba amushidikanyaho akamutiza Frank Onyeka, ariyo mpamvu tuvuga ko aza kuza gukina icyo kintu cy'aba holding midfielder babiri afite system yahinduka. Nuvuga ngo we erega aratangira na system yo kubanza kureka u Rwanda kurwiga, ariko mu buryo bw'imikinire rore naza kuza kwihindura icyo kintu cyo kuvuga ngo araza gukina abaholding midfielder babiri Victor Osimhen amushoreyo ari umwe wenyine hanyuma akoreshe impande cyane tunyureremo 11 Lorenzo b'Amavubi munota 11 Amavubi. Nkurikije amakuru navanye ku myitozo y'ejo n'iki mutoza arimo gutekereza equipe yakinnye dukina n'ikipe y'u Libya ntabwo iraza guhinduka. Amakuru yihutirwa nuko nubwo yavanyemo Kwizera George hakiri kare yaravuga ko George yaraza kubanza mu kibuga kuko izamu Fiacre Ombolenga 2 kuri 3 akaba Claude mu defense Manzi na Anje nk'ibisanzwe, hanyuma ubwo rubango kagagarana na kapiteni Jihad, imbere yabo hari Keve, hanyuma akaza ko hari Barafinda George ndetse na Rutahizamu Nshuti. Yewe noneho amakuru nashaka kuvuga nuko Team News mbere y'uyu mukino abantu bakurikiye imyitozo nimugoroba n'abantu bashobora kuba ari hafi y'umutoza bavuga ko ashobora gucenginga mind kuri Rubanguka Steve akaba yazanamo Casemiro abo imyanya baraje kubibana uwabanzamo wese undi amusimbura undi mukinnyi turabizi Gareth abafite umwanya mu Mavubi, ariko ikihuta cyane abantu bamenya ku Mavubi umupira Nigeria ziriya kipe nkuru George ariko abanjemo na Gareth yabanza none zasa n'izitegetse ko umukino uri bugende cyangwa se kudictatinga tempo nizo zigena uko mukina. Always nkuko bivuga mu mupira ikipe ibambi cyane muri phase ebyiri, phase yo bwugariza igice cy'inyuma na phase yo gusatiriza igice cyayo cy'imbere. Nigeria rero mwibuke forme za Ademola Lookman, mwibuke ndetse na Victor Osimhen. Threat ikomeye cyane n'ukubanza guhagarika ubusatirizi bwa Nigeria kuko n'abakinnyi bari mu bihe byabo bari muri tando form, birasaba defense yacu guhagarara neza. Ubusatirizi rero bwacu aho bugomba gukora twe tubona amahirwe make cyane ku ikipe nk'izi ko ntabwo tuba dufite umupira kenshi, umupira ubaha security ko no bagumana cyane twe tubonye gake. Rero niba tubonye chance ebyiri giba tugomba kuba clinic mbere. Ubundi turaza kubona Nshuti Nosa wagarutse cyane mu gushaka umupira kubera ko uruhande rwa George impande zose zirasabwa kuza kugaruka. Abanyarwanda gusa twavuze ngo televiziyo ntabwo twavuze radio Rwanda Rwanda uwitwa Rwanda kwizigira niba mvatari hano barimo gukora ari haso nabo baratangira kare. Twese turatangira kare aba radio na televiziyo iratangira saa 8 radio ishobora gutangira mbere y'Iminota 30. Dore kuri Stade National Amahoro i Remera ubu tugiye kwerekeza Abanyarwanda fanire twese mahirwe masako Mavubi mahirwe masako Abanyarwanda.